Muteteri wa kioto kia muingithirania Salesio munatungire mange bandu kimbiri nibaritete maoni yeguru ya migambo ya Kawira Mwangaza yeguru gukunie kweberia munini okimutu mutwedingia mucharene bakioneka kumutetera ntwedingia baugite Kawira rubichine giutatena watho na niyo tibati kwamukira muchara na nkuruki uri kwa Kawira mataro kakumuta bidiri bakiongela na kwa mbunge Amiru akiniombia kwithira nende kiata twedingia muchara mutukikare na utwanda twekinya Tuboe ura Kawira Mwangaza who is an impeached governor akuendelea kuthithiria deputy governor who should be the governor right now Matharau. Migambo ya Kinoti Mwendora ni mutongeri wa mbunge la Mwananchi chapter Meru akiuria ngabana Kawira Mwangaza ro eberu obisi ne mbunge ya seneti gutiga gweketha DG Mutumanto ethingia migambo ere gwatiri ni bange batongeria bambe umbithi bakuma mirigene ya Southimenti bakiuga Kawira Mwangaza atiumba kweberia Mutumanto ethingia kiri mushara jwawe alaba ugitoro kumutara na kumwa mataro ja mathuku bakiuga eje ninjire mwe ya gutigira kigina kya mumero ke gutumika kotini. Kawira Mwangaza, you are in office illegally. Kwa ukuga mutuma ukamweberia ge payroll kwancha uko igwa bati kwethera way outside of the payroll. Tekwere wore an imposter sends another imposter to send a rightful county employee a letter. Imposters babange batumanirite baro ibambe bebere itene bibari bambe bebere payroll mbeto ibakore watia Meru na beri na assembly yugete baito ofisini. Muchore oku mutaikaiga na ageretie mantu ja na deputy owe agweta koti nombire guchokerwa mushara jwawe na jwe na benefit ntije thiro kwenda gwikira Meru asara nuntu mutuma inya uga ukumutagie payroll riria ageta koti akombo chokerwa muchara jwawe na chokerwa jwe na benefit ntije thrane itaxi cha Meru kwenda chitura magambene. Bunge aliothuranira Salesio ura ni muteteri wa kioto kia mwingi adiuga gitumi Mutumanto ethingia ethira gitiraga micemania ya mawaziri ba Kawira alichokia muchibi na nyuma akiwa kiro DG Mutuma andikite barua kiri bunge ya Meru akiuga muturejo ajuri ugwatine gukurukira micemania ya mawaziri. Itwene deputy governor andikirite speaker wa assembly baruga akiugaga utoro babure ugwatine nonto gwa kwirikana muntu gwetwa Kiambia Theru na nchamba mbithi bendete kuritarita Mutumanto ethinkia o igita ria baenda kuthobe na cabinet meetings na nte kuona ni atia Kawira Mwangaza eregira Mutumanto ethinkia etakie micemanio area already is a threat to his life. Kingi Salesio na urete Kawira Mwangaza kumira werona na kuga nengugire kwa ete Mutumanto ethingia daga kumirita ito kwenda umira wira Amiru Mutumanto ethingia ni details ire ko mwete ni onto katiba eriuga deputy governor no ko deputize governor nae wengugi ni governor ingugi ngano mwete kagitene kau kamwaka jomwe arega kurita bunge bwa kumenya bariuga Kawira Mwangaza atena rutha burura kweberia mutumakire mushara jwawe bakiuga mutarata jojo batikuthingatirwa ni andikirite baruga mbunge ya Meru na gitara irito mibingani kethira gavana na kwenda procedurally kweberia mutuma kana ku discipline mutuma tekurunga makamemene era Meru nkenga athao nkenga ngambi. There is a procedure. She is supposed to write to the assembly. The assembly is supposed to summon the deputy governor. It is not in a mandate. Mudiene ni atongeria baraba kugane unto county ya Meru ne akwa merekere mirandi ya weti na mbere ntariki 10 cha mweri jojo koti kethire gitegera Meru na rithoria mwanya koti ntariki 18 ethire itegairaga situation ira Meru iri nuntu gutina service delivery buru aja Meru manko boge shigo mbunge kia Southimenti nke reportera teto shewero rea kwa rieto ni mutuge kare.